ngathi sifaniswa nawo masotha because lasikhona khona sihleli esenzile. Hallelujah. Sisebulinzini. Ebulinzini kwethu nesitha sikhona naso. Siyafuna siyaphazamisa naso. Hallelujah. Sifuna lesingabamba bese lesuku nalifika angathonakali. Hallelujah. Siyenza naso sitha sifuna lesingawanayo. Sifuna lesingawanayo. Nanoma sifuna lesingabamba. Uthi makufika lesuku ngona. Usuyasukuma kubambelele la kuwe ukuthi angeke uzohamba. Mina ngiyasibotho. Mina nakuBrazil bangani. Ubathe uyaphumula ukuthi awu wena ukubambile. Uzohambile kubambelele enyaweni ukuthi akubiyekeli lo. Lo wahambe sikanye. Angisibonge nje yakhe indoda yakhe. Yena sokuhamba uyoenjoy na Jesu indoda Jesu. Sitha siyowana ngalolanga sizayi lo wenzayo lo kuyalandana. Lo wabo. Hallelujah. Asizabe bazalwane bonke losemadleni ukuthi ngalela mfundelo. Siphuma nathi impilo tethu setitshintshile. Siphuma nathi impilo tethu setiphendukela ekumalini kuNkulunkulu. Diphendukela futhi ekwenteni livu laNkulunkulu nalokwenteni nasekwenteni lokuhle egameni likaJesu. Hallelujah. Siyabonga bazalwane nomfundisi Manzini lo ngaphambi kwenu. Ngemusa waNkulunkulu Jesu wangilamulela nami egameni lakhe. Ngitshela ukuthi ngihlakaniphile, ngitshela ukuthi futhi ngenda kahle. Hallelujah. Sidlala ngempilo yami bazalwane. Sitendela lesifuna ukutendela kona ngoba kungenaye umlamuleli lo ngangilamulela. Hallelujah. Ngalelelana Jesu wangendela Musa wangilamulela nami ngathi ngibuke emva ngabona ukuthi kahle kahle kube inhlanhla ukuthi sitha singidedele ngisaphila. Hallelujah. Ngoba umusa waNkulunkulu because Jesu uyasithanda sonke bazalwane and ithuba sonke siyathola manje asilisebenzise lethuba lesinikiwe. Ngihlale ngisho ukuthi indlela losikhalisa thina siyokhalisa ukuthi ithuba silitholile. Into lesikhalisa kakhulu leyo kuthi enelithuba alithola but azange alisebenzisa kahle. Ngiloko lokuyifisa mhlungu kakhulu. Hallelujah. So ithuba masilitholile asilibambeni asisibambele lenkulu egameni likaJesu. Amen. Sithathola amaviki abazalwane encwadzini yaMateyu Mateyu 27 siyofunda ke kuverse 15 docela nifundzele ngomangeni ayibeka ukuthi assistant Mateyu 27 verse 15 bese ugcina nje ku-18 egameni likaJesu. Jesu amlahla ngeqala lekufa. Ngesikhathi semkhosi lusiba lukhulu. Abanemkhuba wokukhulula sinye siboshwa lesasifunwa sicubu sebantu. Ngaso leso sikhathi ke kwakunesiboshwa lesasivume ngebubi baso lebesinguBaraba. Ngakho ke sathi kube lesicumbi sibuthane. Pilato wasibuta wathi nifuna ninikhululele bani emkhathini waBaraba na Jesu lo watiwa ngekuthi uKristu. Amen. Hallelujah. Uyabona iBhayibheli lithi Pilato na Herod bebafana bebadinsa. But ngesikhathi ufika itrial leJesu ukuthi sifuneka ngishwe isinqumo ukuthi Jesu agwetshwe. LeBhayibheli lithi baqala lapho bavana baba bangani ngoba sekufuna agwetshwe Jesu. Imagine banabe badinsa for isikhathi lesidze nyalo ngoba sekungenele Jesu phakathi kwabo. Labantu sebaguqukile labe badinsa sebabangani.
because manje sekukhulunywa indzaba yaJesu. Kahle kahle Jesu waletha i-restoration kubo bobabili. Nanoma bebadinza but ngoba lokhu sekufaka phakathi Jesu baqala bavana baba bangani. Imiracle leyenzeka leyo ngokwayo. Lithe lisathethwa icala laJesu. Pilato bekanako engqondweni yakhe ukuthi mina nginawo amandla ekumkhulula Jesu. Because ushilo kuye uma ngibuka ukuthi kuyiqiniso yini lokulaba kushoyo labantu. Noma labacala labakubeka wona kuyiqiniso yini. Engqondweni yakhe atitshela ukuthi nginemandla mina ukukukhulula wena. Nginemandla futhi okwenza ukuthi labantu ngikuvikele kubo. Wamtshela Jesu kuPilato ukuthi wena awunako amandla etukwami. Because ukhuluma nemuntu ongamunderstand ukuthi ngibani. Wena ucabanga ukuthi unemandla kimi but amandla kimi wena awunawo. Ngoba if mina bengifuna ukusinzisa bengingakhona ukusinzisa. Ngamanye amagama Jesu bekakadepende kuPilato ukuthi Pilato amsinzise. But Pilato ngoba Jesu lethwe kuye yena ubona Jesu njengomuntu ekufanele yena amsinzise. Ngemandla akhe uzamile kumsinzisa. LiBhayibheli lithi ngesikhathi semkhosi wePhasika bekanako Pilato ukuthi abike tiboshwa noma mhlambe labonile ababeke phambi kwesitulo bese abude ukuthi nikhetha bani kubo bobabili. Loyo akhethiwe esitulo nguloyo Pilato lokhona kumkhulula. Pilato bekasho ukuthi nakaletha Jesu aphinda lethe Baraba ngala because Baraba bekusidlane lowatiwa noma ngabe bekusigebengu ebesatiwa. Lo wonke umuntu bekasaba ngoba besiphethe futhi sibe livulo lambuso. Bekasho lo ngoba sive siyamzonda sive asifune vele abantu wena show ukuthi bakhetha Jesu because makala aJesu compared to makala kunemehluko lomkhulu. Lona vele uyadeserve kuyamfanele ukuthi ayesiphambaneni ayobethela because makala akhe ayavuma ukuthi kwenteke kuye lokho. Walanza Jesu kuPilato wambeka phambi kwabo. Walanza na Barabas ngala wambeka phambi kwabo. Umfana waPilato wathumela umlayezo kuPilato. Wathi hey baba. Indzaba yalomuntu lo mina ayihlali kahle kimi. Bengicela ukuthi ungabe nalutho lokuhlanganisa naye. Ungabe nalutho lokuhlanganisa naye. Ingakho Pilato wabavumela ukuthi batendele bona sinqumo. Bakhona laba memenda uma sebamisiwe bobabili bathi akukhululwe nje. Bathi labaningi bakhona ba-influencer baFarisi bathi akukhululwe Baraba. Kwaba nemisindo omkhulu nokuphikisana. Waze Pilato wamangala ukuthi yini le ngahamba lokumundelanayo na. Leyenda ukuthi tati temthetho ndingamfuni. Yini sono sakhe lesigaba because uma ngisiyalalela mina angisiboni sono mina kuye. But laba bamemeta kangaka bathi akabethelwe lo. Nanoma ngabe Pilato beka kakhonza ukumbethela bathi khulumela bona bathi lo akabethelwe. Waze wathuka la Pilato. Wabona ukuthi lemizamo yami yokufuna ukusindisa Jesu ngazuthi angeke ize ilunge. Because vele amandla okusindisa Jesu bekangenawo. Bekangenawo amandla okusindisa Jesu. Uma sebamemethile ukuthi kukhululeke Baraba. Bamdedela Baraba wakhululeka.
uthi masekakhululekile Barnabas ngiyacabanga masekahamba naye watibuda kuthi kuyangani ngisoni lesingaka ngakhululeka mina ngikhululeke njani kulamacala lenginawo because angekho nokukhululeka analamacala lemini nginawo but ngekufika kwaJesu wakhululeka because into Jesu layitele utele ukukhulula mina nawe enebantu vele bebamathi balapha ukuthi umuntu onjani nasemphakathini labe bahlala khona bebamathi ukuthi umuntu onjani enebantu abaphile kahle labakade engqondweni bebangeke baze bavume ukuthi balapha bakhululeke because bayamathi ukuthi umuntu onjani but Jesu wamkhulula kubalapha ngekufika kwakhe wahamba sekakhululekile Barnabas Jesu wathwala macala kaBarnabas Jesu wangena esikhundleni saBarnabas ngalamanye amagama la bekufuna kungene khona Barnabas wangena nje la kufuneka kungene khona wena kula Jesu angene khona yebo Barnabas uyambona wena nawe ukuthi vele uyadeserve ukuthi abetheke yebo Barnabas uyambona wena ukuthi vele umuntu ufuna afe abetheke kulo but ubethelwa Jesu esikhundleni sakhe phela Jesu lento layende Barnabas is the same thing le Jesu ayenda kimi nawe because mina nawe befuna nathi sibhadalele diphambeko tethu but Jesu wemesikhaleni ukuthi mina nawe singasabhadali diphambeko but yena ukuthi bhadala diphambeko tethu ngalamanye amagama mina nawe sibhadalele diphambeko tethu ngalo akusaphelanga ukuthi mina nawe siye emlahlweni because intondo takho nawe dibhadaliwe kuphela wena mawuvuma Jesu abe inkosi nemsindisi wempilo yakho Jesu intondo takho uyakubhadala bese wena uhamba ukhululekile njengaBarnabas lo wahamba sakhululekile abe athi ukuthi wonile abe athi ukuthi unemacala but Jesu wamkhulula wahamba sekakhululekile mina nawe siyadifana naBarnabas sikahlukanga kuBarnabas asikahlukanga mina nawe Jesu usibhadalele mina nawe ngekuthi ahambe ayeboneke esiphambanweni bekabhadalela mina nawe bekabhadalela ngakontondo tami nawe tibhadaliwe kwamnawe ukuthi sibukele Jesu abe inkosi nemsindisi wetimpilo tethu bese mina nawe sihamba ngekile intondo tethu kuyasala tisale esiphambanweni impilo imatima ngaphandle kwaJesu bazalwane kunebantu baboshiwe emoyeni kunebantu ngempilo la khona bekungafuneki ngabe khona but ngenxa yokuthi manje bomnyama akubophile ngenxa yokuthi mandla ebumnyama anemandla kuwe because wena awunaye emlamleni Jesu wanakulamlela lo Jesu lo wasindisa Barnabas ekubethelweni akakusindisa wena muhle kuphela wena uma uvuma uthi Nkosi ngiyavuma nenhliziyo yakho ukuthi umsindise kukwethe iphambeko tami akusindisa Jesu impilo yakho lo mkhosi lo lesinawo ngulomkhosi lo bebanawo nawo ngoba iBhayibheli lithi ngalomkhosi bebaye bakhulule munye mhlawumbe ufuna ukukhulula wena namuhla mhlawumbe nguwe lo munye lodzinga inkululeko namuhla lithuba lakho lokukhululeka namuhla woba nenhlanhla Barnabas ngifika kwaJesu watholakala naye sekakhululekile baba nenhlanhla uPilato bangafani nekufika kwaJesu baqala nabo bavana
Because Jesu lafika khona nanoma indoda akahlali kahle ngekufika kwakhe. Jesu lafika khona nanoma imindeni kude kuvana but ngekufika kwakhe. Jesu lafika khona nanoma kude kuvana emphakathini but ngekufika kwakhe. Bakelelanga baletha lo mfana basibamthola phingile. Bamletha kuJesu. Base bamkhothela umthetho bathi ngemthetho waMose uma umuntu enelokhu udeserve ukukhandwa ngabantu aze afe. Asimlo wena ukuthi uthini. Wathi Jesu ngoba nina lihlulela lo kusho ukuthi nina ntono nide yini. Lo esono kini akamgobe yena ngemanje. Because kukhona kusivele nawo ngokusho ukuthi Baraba uyadeserve ukuthi ayifeni. Baraba uyadeserve ukuthi abulawe. Yebo nawe uyamemeka, even nawe uyadeserve nawe ukuthi ubulawe. Because nawe nona. And nabo laba letha lo mfati, tono bebanako nabo. Nethi ngoba mhlambe tabo bedingakavelanga, noma tabo bedingatiwa. But nabo bebanako. Bamthatha bamletha batsene njani ngaye. Wathi Jesu longenaso sona. Akaqala phoselile yena lapha. Wabethe namunye lawaphosa because bonke bayaqala ukuthi bonke bonile. Nalabe bamemeta nabo basiBaraba akakhululeke nabo bebonile nabo. Nalabe bamemeta bathi Jesu akabethela nabo banakwabo nabo. Bathi bamemeta lomunye ukuthi akubethelwe yena. Mina nawe siyathufanela lapha. Sidinga nje kuphela umsindisi lo wasindisa. Sidinga nje kuphela umlamuleli lo ngasilalela. Udinga Jesu nje enhlizweni yakho nasempilweni yakho. Umvumele ukuthi angene athathe indawo enhlizweni yakho. Ukhona ukuthi uya esontweni but kuya esontweni akusho ukuthi Jesu umukelile phela. Bakhona abantu abasontayo but Jesu babe bangakamukeli. Nethu uyaya ngabesontweni ngoba vele esontweni kuyayiwa but Jesu awakamukeli. And makunjalo inzaba yakhe ayisengakapheleli. Ayisengakapheleli inzaba yakhe. Ngaphandle kokuthi umukele Jesu, umende abe msindzisi nempilo yakho. Uyakusindzisa Jesu. Uyakukhulula futhi nasemacaleni akho. Aphinda akuthethelele futhi nemacala akho. Amakhulula Jesu nanamuhla. Njengoba wakhulula Baraba ngemkhosi wePhasika, nawe angakhulula namuhla ngalomkhosi wePhasika. Uthi mawuphuma uphume sowuthethe isinqumo sokumukela Jesu abe inkosi nemsindisi wempilo yakho. Yekela lokusitha sikunika bona uenjoy bona. Because abantu abaningi babanjwa ukuthi sitha kunetindo lesibaniketa tona babambe bona bese bayekela Jesu. Kanti Jesu unempilo yangona phakathi. Ngalesikhathi wena ulibeleke indoda seveni uyalusa ngala. Ngalesikhathi wena ubambelele into yaseveni sitha ngala siyakutshontshela. Sikutshontshela injabulo yaphakathi. IBhayibheli lithi kuyaba khona ukukhala nekugedlela kwamatini. Encwadini ya-Isaiah iBhayibheli lithi mfune asane kutholakala. Once lathi asane kutholakala kusho ukuthi umuntu wakhona isikhathi la ngeke asatholakala khona. Jesu akabuya yana atatolanza abantu. Kahle kahle Jesu usuka atolanza moya loyingcwele. Because ekuqaleni ngoba nesikhathi salivi, livi wafundisa wahamba, wafinala hambile washiya moya loyingcwele. Lesi sikhathi moya loyingcwele lesi. Jesu nakabuya utatolanza moya loyingcwele nole yamshiyile. Nakathatha moya loyingcwele Jesu, labo abana moya loyingcwele yibo abayosukuma naye. Kahle kahle kuyobe lidibana ubungcwele nebungcwele.
igcwele. Uma ngabe ungenayo moya oyigcwele angeke uzophakama. Because the door kuyobe sekusinza. Kuyobe tisinza le door. Sonto simthwalo siyasinza vele. Sonto siyadilatana. Sonto siyahlukumetana. Wabona abantu abaleka nawe uyabaleka. Because uyazi ukuthi unesona ngeke bafuna wena. Awuhambi ukhululekile bona nesona. Wale ngifona waphuma eshawa lomunye ngalugcobisa insipho ukhona emathayilisi laphansi wagijima ngoba uyathi loba endlini wasinaka phuma washelela wawa ngoba uyathi ukuthi lapha kukhona into latifihlile akafuni ukuthi divele siyadilatana sona bazalwane siyadilatana. Jesu ufuna ukusikhulula mina nawe ukuthi sihambe sesikhululekile. Le tono lesinato Jesu ufuna ukusikhulula bese yena uyasithwalela. Bathi mntwana omnyango bamupha ilift athwele kabuhlungu. Lo gogo bamnika ilift uyagibela la emotweni sona umthwele lo mfana la emotweni. Wasi lo muntu amnika ilift hayi gogo ngcono wehle ngoba kuyafana nokuthi ngikunikele bangala le lift. Mina ngikunika ilift ngoba ngibona ukuthi uthwele kabuhlungu. That's why ngikunika ilift. Akafuni nomthwalo lomuntu sime nawo nomthwalo wakhe. Kunentinto abantu labasima nalo bangafuni nato. Uze uluze insindiso ngoba awufuni nato letinto. Uyiyele insindiso. Ngoba nami ngiyabenefita la, angeke ngizingekele. Libhayibheli kuyoba khona ukukhala nekugedetela komatini. Uma moya lengcwele sekahambile le live angeke lisafana because bantu tinhliziyo tabo shema ngeke uzosaba khona. Lokhu sawushema asingivele buhlungu angeke kusaba khona. Asilungiseni bazalwane. Jesu utele lokho uthi mina nawe silungise indlela zethu. Uma ngabe ukhona lapho ufuna ukumukela Jesu abe inkosi nemsindisi wempilo yakho. Lilanga lakho namuhla. Lokubalekile ukuthi sonke simukele Jesu abe inkosi nemsindisi wempilo zethu. Le tinto labakuniketa tona manje letigojwana angeke tikusenzele. Le tinto lotifaka phasi kwemcamelo na ulala usithinta kusenzisa angeke tikusenzise. Khumbula ngalomnye iminyaka sike sahamba into dibheza ngiseyakakhona nami sasiphilela impilo yaseveni. Sahamba saya kulomnye imali basuya basika abantu. Sithi nathi ufuna ukuthi asike. Ngoba siyabona ukuthi kumnyama indathi ihambe kahle. Lo muntu uthi uyafika lo ufuna kusinde kwayena abantwana babhekele ibala. Uqalekile naye lo muntu nawe udakuye uqalekile nawe uthi ufuna yena sinde wena lo muntu. Lo muntu wena uqalekile naye ngokuqalekile naye. Sahambela anye khumbula ngalenyelanga asinike lokunye ethi ufake namlonyeni bese niyahamba ningakhulumisa imuntu endleleni. Ngebhadi ngadibana nebangani bami la endleleni. Babathi bangibhekelele emanzini afune ukukhuluma ngoba ngakhuluma le ndaba esasebenza. Sefuna ngize ngishaya ngazo sangibaholi. So nosithinto tasemnyameni yadilatana bazalwane. LiBhayibheli lithi kukhanya ufikile emhlabeni but abantu kukhanya bayakubalekelela ngoba indlela zabo niyibi. That's why babalekela kukhanya. Muntu lobalekele Jesu, muntu lona losekumnyameni. Uma wathi kahle usindo lakho udenda kahle, ngeke uzumbalekele Jesu. Jesu ufuna ukusikhulula mina nawe. Ufuna sihambe sikhululekile.
Yebo besifanele kulahla, yebo sinentono. Yebo bakhona abantu abasibuka ngale ndlela leyo ukuthi sinentono, but Jesu ufuna ukusikhulula. Ngengane yakhe bese uyatigeza, bese tiba mhlophe. Sihambe nenawo sikhululekile. Bese kungabi khona ulahla nokukhondema, because Sathane bazalwane, Sathane uyakukhondema ngento lembi lo wena uyendawo. Ngalesikhathi ufuna ukuthandaza Sathane hayi wena. Mina nawe uyathi ukuthi sendana. Ngesikhathi nakusukuma ngemandla Sathane hayi wena. Uyakupolisha Sathane. Kanti Sathane ubambe wena kahle kahle. Kuthi ungakhoni ukukhulula into yakho. Because Sathane uyathi ukuthi prayer of a righteous man is effective and powerful. That's why usebenzisa indlela yokuthi akubambe kuze ungakhoni kuba nemandla ephuma kule dinto. Because amandla sinikiwe. Uthi Jesu konke labetakini mina ngibanika amandla. Sometimes ungabona ngazo ziku impossible. Buya kuye udobona ukuthi possible. Sometimes ungabona ngathi angeke kwenteke. Buya kuye udobona ukuthi lokunendeke kubantu kuJesu kuyeneka. And kusasa udoma nawo ufakaze ukuthi lokunendeke ebantwini kuJesu kuyeneka. Ucabanga ukuthi wena insambo loyifasela ekhanda ingaxosha amadimoni, ingaxosha amasathane, ingavimba amabhali. Angeke insambo ize ivimbe Sathane, insambo angeke. Instead iyathathela, iyambamba nje wena ukuthi ungakhoni ukukhululeka. Jesu sikhululeka ukuthi simkhonze, sikhululekile. Asiyekeleni inzaba yokudala bazalwane, isikhathi siphelile. Inzaba yokudala siyekeleni. Siphelile isikhathi sokuthi mina ngimncane ngisafuna ukudlala. Mase ngicedzile ukudlala, nto bese ngiyasibuya uyadlala Sathane akubambe lapha. Akushiye nescratch noma kuzosikhohlwa. Uthi usuyadlala ungalitholi lethuba lokubuya utotinikele. Because Sathane unemathinga bazalwane. Akanawo amandla but unemathinga. Unemathinga Sathane. Utosebenzisa amathinga akhe ukuthi abambe wena uze ungabi nemandla. Because Sathane uyathi ukuthi umuntu lokhululekile unemandla. Nemthandazo wakhe unemandla. That's why akavande umuntu lokhululekile Sathane. Mina nawe siyafana lapha. Sithi nje Jesu kuphela losinaklela. Nalabantu babonaka la mgaqeni bayafana naBaraba bathi Jesu lo balalela. Unenhlahla wena namuhla ngoba uphambi kwakhe. Angibabona labashayayo angathi babhizi ngaphandle sihlabelela siyothandazweni. Uthi sesikubule ufuna ngoba nedlesingwa nasunza. Bantu baze bayovela semsebenzini sesigugu base ningaye emsebenzini lapha kuJesu kuyadliwa. Bona Jesu bayamasinqulu mahlaya. Bekakutshela lokho that's why abantu bebambalekela akhuluma lokho abaleke umuntu. Wabatshela nawo wasibena nini angeti lapho afuna mina. Bakwata abantu bathi asibuyele emsebenzini ezabayilo umuntu ayikho akasafuni nesikho. Kanti Jesu usikwa sokuphila. Bantu baluza isikwa sokuphila bafuna lesikwa sasenyameni. Lesikwa sokuphila abasifuni. Lesivuselela umphefumulo abasifuni. Mina ngifuna ukuthi uma uphuma la uphume sokudiva la ukuthi ngumuntu lotshitshile. Ungasabi ukuthatha isinqumo sokumukela Jesu. Sathane lethu udlala nawe. Ungasabi ukusithatha lesitep leso. Ungasabi ukusithatha. Wena kuphela wakho ukuthatha step ephambili. Lokho lokunye Jesu utokwendela yena. Ngenxa wena
nje uyavuma kuphela bese yena utokuthwala letinto lotitshela ukuthi unathi impossible uma sowufike kuye impossible letinto utokuthwalela yena angeke usatithwalela wena njengalogogo lengikhulume ngaye ngisuke ngathithwalela amafunda lokuthwala baze bamehlisa basiyedla ngoba lento lesikunika leyo into ayibonakala akafunda lokuthwala sona sibuhlungu bazalwane siyadila kana sona sitokubamba ekugcineni uyokhala uve ngathi kungaba ne-revival ingabi khona libhayibheli lithi ngesikhathi sokugcina bamatsheke bantu bayokufuna kufa bathi kufa bayokhala ngendlela kokumathimba ngakhona bantu bayokhalela ukuthi kungcono ukuthi ngife than ukuthi ngiphile kulesimo lesi kufa kimi kungcono bathi libhayibheli lithi kufa kuyobabalekela kabanga nje sobalekela njalo sesibalekela kuphi kabanga wena sekubalekela wena bathi thine kufa njalo sibalekela bona ekubeni kufa sekubaleka bona kusasifuni seyakufuna enjoy lapho khona khona singafiki lesikhathi leso kanti awakamukeli Jesu konke kunesikhathi sako uma kusikhathi sokuthi umukele Jesu umukele utshele ukuthi hayi kusanesikhathi isikhathi sisasekhona kusanesikhathi manje nganabo bosibani bayakwenda awufani nabo wena banendlela yabo nawe nendlela yakho uyothi wena uyalinga ngathi vele sithagethe wena vele kubambeka wena uzuthi wena umuntu unebhathi kanti vele sathane vele soletingela wena siyasukuma sobe sibangenyawo egameni likaJesu lesi isikhathi sakho lesi
unikela impilo yakho kuJesu, ungasonzela ukuphambili sithandaze nawe egameni likaJesu. Sowuhluphekile kwanele, sitha sesidlalile ngawe kwanele. Satha usinqumo sobise Sathane ute ngaphambili ukuthi nikela kuNkulunkulu egameni likaJesu, utokwendela musa egameni likaJesu. Lokhu lokuyendela namuva utobeka singakwendela musa wakhe. Uma ukhona sonzela ngaphambili egameni likaJesu. Siyaqhubeka siyahlabelela. Uma khona ukuthi ngifuna ukuthi nikela namuva asonzele ngaphambili adoda nikela Jesu. Awufune ukuthi abe inkosi emsindisi wempilo yakhe. Kukhona ukuthi ufike sontweni wahlala wasona wangathi nikeli kuJesu. Kukhona ukuthi esontweni ngiyaya phatha ngathi nikeli kuJesu. Kuba unikela kumnandi njani la ukwenza ukuthi nikela uphinde udle nekudla ngalaso uthi nikelile. Kunebantu abathi nikela ubuhlungu uthi nikela wani ukuthi kungathiwa ukuthi wena uhamba naJesu uyabulawa bathi nikela wena unikela uthi nikela nje kunekudla kunabonke phambi kwakho tobethi ihamba kahle. Labakhona labafuna ukuthi nikela iPraise TV yaqhubeka ngehlabelela dobona ngabo usiphethe ngaphambili. Hayi lokhu bantu unikele ukucile phela kahle ukuthi nginikela bonke abantu bakubone ukunikela kuze kusinakusasa sakhe ukuthi lona siyamazi ukuthi nikelile kuJesu. Imvuselelo yanawo kuthi konke lokulahlekile kubuyisele. Mhlawumbe uhambile endleleni wangahambi kade wahamba kabi, wahambe walimala endleleni. Leli thuba lakho ukuthi uyisane naNkulunkulu egameni likaJesu. Ngiyacela sesibuku sihlabele umhlabelelo ukuthi asusa izono zami, ahlanze inhliziyo.